aja Jamila ondel-ondel yang cantik jeliti. Teman-teman, tadi siang ayah ketemu ondel-ondel lagi pada nyari kembang janda bolong. Widih. Lah tapi kenapa no? Abangnya malahan ngambek. Nalu. Tadi penasaran bang teman-teman? Ya udah nih langsung lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, di sana ada ondel-ondel teman-teman. Di Maria ya tungguin nih, lagi pada mau jalan kemari nih. Udah ngeliat apa belum nih ondel-ondel ya? Ada dua pas bener teman-teman. Aduh ngalangin aja nih truk nih. Lah kemana atunya? Kemana? Lah tiba-tiba kok ngilang? Oh nyebrang. Si abangnya mah udah lihat kemarin udah kiss bye-bye. Bang, oi bang, Jamile nih bang. Bu. Ya Allah bang, datar bener. Bu, Iya tahu tanaman janda bolong gak, Bu? Janda bolong. Iya, Bu, tahu kagak? Tanaman janda bolong. Ini si abang. Ya ampun, gara-gara nonton TV janda bolong lagi mahal. Dia pengen beli. Iya sih, ayah tahu pernah ngeliat di TV tapi emang pengen beli. Iya, si abang. Ayah mah kagak ngerti. Bu, tahu kagak, Bu? Iya tahu, maksudnya mau beli. Padahal mah ayah mah kagak ngerti, Bu. Ayah mah kagak tahu ngerti. Bu kembang bunga kagak ngerti. Nih abang-abang masa demennya kembang nanem tanaman. Lah, ayah mah taunya sundel bolong ya, Pak. Iya. Janda bolong mah semua janda di bolong. Apa canda ya? Ayah malah dipecandain. Abangnya ngambek Bang, kagak usah ngambek. Jamile kagak tahu yang jual di mana. Lagian ini deket pulang kuburan. aja deh. Lah, abangnya ngambek Pak. Biarin aja, Po. Emang begitu. Dia mah kalau maunya udah pengen diturutin aja. Ayah mah puyeng tuh. Bang, sini ngapa, Bang? Dia ngambek madep sana Aduh, ya udah deh, Po. Kita dadah aja dah. Aduh, ampun, Ayah mah kocak bener nih puyeng. kemampuannya. Iya, biarin nanti tanaman janda bolong kagak ketemu, sundel bolong aja jejelin. Ya Allah. Puyeng, Po. Ya Allah. Bang, kagak usah ngambek ya. Iya. Ntar banyak di jalanan kali. Po, iya. Ya udah ya Bang, dah. Aneh bener temen-temen, demen banget janda bolong. Kembang janda bolong ya. Tahu dah.